some of the party members are stupid and foolish. Someone yes say, dear, incoming vice president, na moko lancho, una mukun, mo Jimmy for maka, mo Jimmy for ye nyesa. Wo be yase, ana moko ye, obiere nim se, eye na poa ne, una mukun. Mamo atena se woje bre na wo hwe me na abusu enne yekopie mu wo adweso wonwe ahomache be nonum ne fa ana yekopie mu wo the late Dr. Lawyer John Kumah efie wo adweso wonwe na yerika Kofi ono yekoto obakunani ene abusua na so party members and the four ana na otweda no sha say di free ye ewiem ho no anopa mu ho de kwa ewiem ho no ana yeyi ko park ne so ewiem ho no na ene no krom ha ye won won se wo ye obi a waji din kakra ana se wo ye obi a wo somo man no na wuti anye ye pa orofo na wuwu a menye wa adwen se wo mo ba wayi ase anyway ababe chekere wo yere ane abusua re no wo mo ba be ye sa ade no emfa nche utirim sa uti krom ha na obom mode na wu emfa nche utirim se we a public servant we a media person we a public person na wu memfa nche utirim se obi ba wayi ase ababe so aboa anase ene wabusua eba be su akrokro ama wuwo numpo dabi enne John Kumah yiase na otweda ekopie mu ewo adweso wonwe hwe gbaza sama ekoso hwe de ohwe wani so hwe so won gbaza sama ekoso na muslim ne ya na yakase MPP for no sabi ebinum ye nkwasiafo anase jimifo a odwen ho a wonte ase so what you ase yakasa MPP for ni bi eye jimifo ana nkwasiafo a odwen ho a wonte ase okay because na udi asantefo atem ana udi asantefo atem MPP is not only about Ashantis but eyeku a obi ade ne ho ewuram bisa opa but some of the party members are stupid and foolish. We are making yeba be dimatem yeba hwe be kira kwan ba be pem ya trete me aba maka ebi agimifo obi ewuwo ya sei se yenim die kunu so ye ono ani wo se obi ne mi anemene se ye hwan yo but allege se ya poison amane wo wonkoda wo mofra wo we obi eyase obiara nim se eye na poa na Nessa muna mukunu someone yes say dear incoming vice president na moko lancho una mukunu mo Jimmy for pa mo Jimmy for maka mo Jimmy for ye nyesa na obakunani no so ada wo pempie di ana asembe kre hwehwe sun bi obakunani na se na obakunani so Ozo mame o pempie di won ene kwesi nyanteji se wo ba wo bakunani so jeje no na buena mini sane mino ne sana obakunani aye obedwo
Yinim se wo na ya. Boben kuranim behave say. Yen sha yi na simple na say yen pedant you say e be na otwo na wano akwati break. Ene wo kan we, no aka we, wo kan we, no aka we. Eyi na se obekunani. Ehun de oye no. Ano oden. Na enye no so nko na course so. Mienu pe na mamu ahu no. Ene party supporters e ba yi na se so de. Ene campaign ana omo be obeyeye. Dr. Mahmoud Baumia ele pie mu ewo yi na se no. The incoming president, yenim say o 2024 election. Enche na ye beto aba. Enye Baumia nko na ye beto aba de ama no. Nipa be du ana ye beto omo so aba. Akoya wonna Kumasi kura so ode po bebe Kumasi kura se yento aba mfamma no. Na wobi yase ehọ na mokoye incoming president. Wobi yase ana mokoye incoming vice president. Me say MPP for some of them mo ye Jimmy for. Moni te. Na sane ma we bekoso a unhu no obabia te asantemantem kwa na sankwase ade we bekoso. Unko sirim ko hu sankwase ade we. Unko anwuna memu ko hu sankwase ade we. Unko bono, unko fante asantemamu na obi hu sebi sankwase ade we. So what you say? Omaya yetimu nipa ho nto no kane ya dundundundum nfiomma ewiemu ayehye bibia ye say basa wo ye adwuma kra wo hu ano ye bedwen ye ho kwan pa politician for ebu ye fa so okrom ha ne ye se fata so wo monye no mo de tintintinti monte he asante mantamu ye bom chem so a hey wo bia yi ase ana mokoye obiara nim se eye napoa na muna mukun maka muna mukun mo jimi for pa eno achi nso no niam bebre na course na nan matrankonya e be pie mu ma na ye fe enintre ni abrempon ebe ye na se ebe jae nyumtofo ahodo so ebe bi na se na ye na ye kwan de me de metwa so ntema ba sanse sebi nkwase ade a ekoso wo ho no me de ye metan kura enti de maba so de me de mani ko hu ye no ana mama beka e de a kire no me de mama beka wo so ko hu de na wo ko hu ya anya ofe tro who di matter I don't care because I no go read me nkan mani kura moso ba maka me say some of the MPP supporters, some of the MPP party members money te mo jimi for sa de we bekoso a na ya sentimental pia